ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកខ្មែរនោះយានៅវត្តលោដែរនៅតាមផ្លូវហើយប្រានីអូសានីឥឡូវមកមើលផ្លូវចេញពីម្នាក់វិញតាមផ្លូវចេញដល់ហើយបងប្អូនស្អាតដល់ទៀតគេមកដល់វត្តហើយបងប្អូនផ្លូវចូលវត្តเราจะมีอะไรโชว์แต่ลมมันไหวนี่ใส่เตี้ยแกเนี่ยกดลงอ๋อทำมาอยู่บางส่วนอะไรเตี้ยกดลงทำมาเตี้ยอะไรเราก็ไล่เจาะสันนึกด้วยลานชราไม่ในตำนึกชราเนี่ยเลื่อยตาข้างมุกเราเคยโตกี่โลวันจะนี่โอ้ดใช่พี่กาเชอรี่ข้างเราเหมือนกามเป้าYeah, if you have a chat, I forgot to find the chat now. I mean chat rồi. โอเคแล้วมาដល់កន្លែងហើយរើ I mean chat rồi. អត់ទេយក chair ទៅយកដើរ តាอันนี้จะใส่กันไม่มาช่วยเกี่ยวกับดอกกับไหล កតេលមាសកតេលប្រាក់ แต่จุ๊บเรามาทำเมาเลื่อนไอ้ดอกแต่ไม่มองดอกไปจะเจ๋งจริงไอ้มาเร็วเนี่ยឥឡូវលោកកន្លែងអង្គុយទៅញ៉ាំមកដល់ shopping តាមក្រោយទៅរកកន្លែងអង្គុយសិនហើយចាំដល់ shopping កាវគាត់លក់ស្អាតហ្នឹងនេះចាំទៀតដើរមករកមើលទៅដល់ក្នុងវត្តហើយបងប្អូនរកមើលទិញឈុតសរងសម្រាប់ party on the 19 ខ្មែរ New Yearรอมนั่งมาเลยรอมแต่ย้ำเต็มแล้วอ่ะVIP บ้างเนี่ย VIP อ่ะโอ้ยอย่าบ้านรีคอร์ดบ้านไลฟ์ทางมา we come back and come back yeah now we walk first do I want any more ready go get a shirt hello เราจะลวกในแองจูสครูสพาร์คแล้วมาลวกใน Set up yet? เดี๋ยว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 
Sunday, every Sunday we took the girls to San Jose to Ramadan. Yeah, so That's why she's over there and you're here. yeah. Yesterday we were at the San Jose event too, and we got back late last night. I think the gray Peter's one. like No. digging already. No, I think the gray one. Small. เราយកមួយដែរថតរូបថតរូបឯងព្រោះអត់แซ่បអត់មកផង No. You have a large or a black? Maybe black or gray large? I think one Green? It's like boy, bit boy. They have this green one like this. yeah the gray Green one or gray? Green, eh? gray ដែរ gray Gray. You lord gray. Large gray. Không có lord gray. Maybe extra large, mama. Oh, extra large. Medium bit thông rồi. Nó không có tên. Ok. 3, 4. แล้วมาติงกะอายខ្មែរបងគាត់លក់អายខ្មែរ brand គាត់បងណាមកនេះកៅអៅខ្មែរគាត់ឥឡូវពួកគាត់ពាក់ឥឡូវនឹងឯងហើយប្រហែលចុះមកឯងដោះអកក្រហមចេញ អូខេ No, cry no. Cry the dog. ដល់ចឹងវាចេញក្រហមពេកណានេះ brand គាត់បងប្អូនខាងក្រោយនេះខាងក្រោយនេះ brand Oh, that one is different. That one says different than the one that. គាត់មានលក់មួ No, it's different, honey. She like red more, man. That one doesn't say this. All right. ហើយនេះ t-shirt Let's say that. នេះម្ចាស់គាត់នេះម្ចាស់គាត់អ្នកលក់នៅនេះ No, the one that Bong Andy have. It doesn't say it. No. ពេលនេះពាក់រួចហើយខាងនេះខាងក្រោយ design មើលបើខាងមុខនេះឈ្មោះ Party. គ្នាទៀតហើយពីនយាបង លើមក style ទៀតហើយបងមិនមក style នេះគេបង្ហាញមក style ទៀតនេះខាងក្រោយដូចគ្នាទេតែខាងដៃគេមាន បងមកនេះមកមេរង ដៃនេះមើលដៃនេះដៃគេមានរូបអង្គរវត្តហើយក្នុងខេមបូរី Order 717, yeah ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวนะ tiêu quá men hangก๋วยเตี๋ยวOh, Peter, it's not fair. Why you say it first? Is that tea? Is that tea? Hot tea. Can I have some? cold tea Gold. cold tea hot tea Just want that pocket. เดี๋ยววิชăn thêm mùi đó nè Make it my milk, okay? yêu ra này Bất tình mấy nó. I know.
យើងគួយចាំតាមហើយគាត់អត់យកទេអីតែគេឲ្យដាក់មកអ្នកគាត់ដល់មកលើទី1ហ្នឹងមកវត្តទីហើយលើទី1 Come on, let's just buy. Let's buy những sản phẩm hả? Những sản phẩm những rong. Nhà mẹ khi nó là small này. No, I like it. Yeah, những nuôi. Nó tự bay. Nhà mà quay tiêu hay bà bò nhà hàng nha. Shop ấy. Yeah. Oh, okay. Come there, no, no, within the same size. Yeah. Nhằm là tiêu Rồi rồi. tay nhảy hơi xanh cầm Là mơ rùa. Chùm bánh xanh. Come here, napkin from your dad. Nè nè, bao nè. Hello. Xuống đi. Chum, tao ni anh trong lá này. Nè, tầm tinh mình nha, tầm tinh mình. I took him yesterday. Yeah. Now that I showed it to him last night. Yeah. Camera, get a camera. Get a Get in camera, come on. Oh, nè. We got proof. You all tell him I but he remember me. Yeah. He remember seeing you, but he don't remember seeing Miền lụa trán đây nè. Oh, this one looks good. Yeah, that squid. I know. Look good right there. Right there, yeah. Tay nhảy order. Squid, and then squid snack. Squid, good. Mà order cái miền man. Got two. Yeah, your squid. Squid. Nước hoa tầm muối hết á. Ngày cái nào cũng có. Oh, bia. Anh ta trong sắc mình màu vô. Nó cua sao lên nè. Để mà sao lên. Nôm cua sao lên một đo là hai bà bồn. Hello, hello. Bên hiện trạng. Bóng chưa tất cả cô đại con. Ở đây cái đấy bỏ rừng với trạng tên là con á. Mùi. Mùi. Nhom tôm. Đấy, để mình cài chạ lên đấy. Rồi mình nó chạ hồ bát à. Ở đây. Đôi cho cái này nè. Yeah, order nha. Vô cái đây ở cái đây rồi. Vô mà chán. Mà có mà ốp luôn mấy, ốp lên. Riêng. Yeah. Bay có áp bao nhiêu? Bay có áp. Ở đây là crunchy đặc trưng ha. Yeah. Cho, ở đây ra con này cho con mặt cho nó. We'll be back in 20, 30 minutes. Okay. Say. Sample that. Sample.
Nào đấy lụa trong tràn trong vọt thông không em? Nhá, vọt thông là mà chua nữa. Ở đấy cái lốc tràn. Rồi. Sao đó po sao? Nó rainbow á nó. Nó xa rồi. Nó la lồi rồi. La ra rồi. Nó mi này. Rồi tôi vậy. Nó sạch. Miền tạ xoài đi thường từ vòng. Mùi kia rồi. Britney mùi. Britney sẽ ăn anh không? Finally we have fun. Oh, throw the zip. And you guys? Yeah, subscribe to my channel. I am subscribed. Okay. Wow, nè. Nhằm tới chênh xanh ta món đó bông ôn. Bà chuột bà ấy. This is more healthier. Yeah. Đâu đã cho món nuôi ấy. Bắt chênh xanh nhờ. Chênh xanh. I have nothing to say, honey. Hello. Hello. Hi. Tận luộc khăn cổ. Nó tập dân miên ấy mà. Ok, áo free á. Free lo dương lo sao. Bỏ mùi. Just try it though. Lúc tới đây nè. Ơi, tôi vậy. Cái free lo dương này. Lo dương á. Cái lo dương. Hai mươi giờ thùng. Đó tao có mấy khâu chê. Có mấy lấy khâu chê. Nhưng cái thằng ở sau mua vô ấy cả bán giờ thông mà. Ủa tầm trần na cái bác không mua nữa. Có chứ là này cao quá. Chả là. Ra dân tính cao quá. Vô theo, ông bao nhiêu theo mình tính mà. Bắt đá tiết ha đây đi tập đi ban nông pro lên mặt nó cái crunchy đã bông đi tung đặt làm chưa đây đây cái đau tí Prasoria không chơi nhờ người ta
บะทอยเพลิงติดเตอร์กระไดบะทอยติดติดมา Travel can make you smell kind of funky, but aluminum-free Secret Whole Body Deodorant gives me 72-hour whole body freshness. សូមអរគុណច្រើនឥឡូវនៅមួយមកទៀតចានៅផ្ទះគាត់ នេះរបាំក្មេងៗតូចៗបានរំស្អាតមែនទែនសុំសរសើរស្អាតរំស្អាតទូចមួយ
ជុំបងគាត់មករៀនដែរសូមអរគុណបងប្រុសបងស្រីដែលបានបងមករៀនរបស់ទៅខ្ញុំសមាគមអប្សរារបស់យើងចាអរគុណច្រើនចាចាប់ពីពេលនេះទៀតយើងនឹងមានហើយដើម្បីទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីចាសូមអរគុណច្រើនចាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីចាសូមជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាបើមានចិត្តសទ្ធាចាសូមអរគុណច្រើន អឡូ អរគុណច្រើនម៉ែចាពុកម៉ែបងប្អូននិងបងចៅទាំងអស់គ្នាទៅយកថាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះឆ្នាំអស័នបញ្ញស័កឆ្នាំ2025ពុទ្ធសករាជ2066គឺកូនរបស់កបលមហាព្រំអីអើពនាងទី4ពួកកបលមហាព្រំមានកូន7ហើយអត់មានប្តីទាំងអស់ តែថា ចាំចាសូមជូនបងប្អូនអរចាជួយហែទេវតាទាំងអស់គ្នាទេវតាឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំអស័នបញ្ញស័កនេះគឺព្រះនាមកោតនៈទេវីហើយតាមចំដឹងនឹងថាចឹងគឺពនាងសោយតាមាសទេមាសឡើងថ្លៃដល់ហើយឆ្នាំនេះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះមកចូលរួមហែព្រះទេពធីតារបស់យើងនឹងក៏យើងជូនដំណើរទេវតាឆ្នាំចាស់ណាជូនដំណើរគាត់ទៅកាន់នៅព្រះរាជកាឡារាជបល្ល័ង្កនៅខាងលើវិញគឺបញ្ជូនកូនស្រីទី4ឆ្នាំថ្មីព្រះនាមពុទ្ធនៈទេវីដែលបានជើញចុះមកប្រោះព្រំខែរសាពេញឆ្នាំ2025នេះចឹងបងប្អូនអាចសូមបួងសួងមកប្រាថ្នាអីទៅគឺបានភ្លាមហ្មងតែណាអត់ចូលមកណាសូមបានកូននឹងឪប្រាប់ខ្ញុំទេណាចាំម្ដងទៀតចាបងប្អូនអ្នកខ្មែរទាំងអស់ណានេះជារបាំរបស់ខ្មែរពិតៗយើងមានរបាំរត់នៅដៃការទាំងថ្ងៃប្រទេសធីតាការកន្លែងថ្មីចាសូមអរគុណដែលបានអរគុណដែលខំខិតខំយករបាំរបស់លោកខាយទៅឲ្យក្រោយជូនដល់បងប្អូនទស្សនាពុកម៉ែទាំងអស់ដែលបានឃើញទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ខំរក្សាការគាត់បានរកបងប្អូនខ្ញុំក្រោយបានបានសន្តាសាមែនតើច្បាប់របស់យើងគឺច្បាប់ឆៃយ៉ាំត្រង់ខ្មែរនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងណាដល់ច្បាប់ទីរីទីយួនច្បាប់បាត់ការពីច្បាប់របស់ខ្មែរយើងពិតៗទោះបីជាខ្មែរជាកន្លែងថាយើងមកពីចម្លងពីគេក៏មិនពិតដែរជារបស់ដូនតារបស់យើង Yeah,
គាត់ធម្មរាំងសីនៅលើដៃនឹងចាប៉ុន្តែក្រោយគឺយើងមានជាបន្តបន្ទាប់នេះជារបាំប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងពិតៗចាសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងeducate និងអប់រំកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់ថានេះជារបស់ខ្មែរយើងមិនមែនជារបស់អ្នកដទៃទេចាមិនមែនជារបស់អ្នកគឺរបាំរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដតែម្ដង